ke subjek ke bo Jisu ilap man bo dang don hani ke perthai ke dei ke subjek syapang ke himau blai mar sen sedang ke kam yelap bat ke kam hikai jong Jisu ke Bible ko ong kisau gospel ki bo jing thok ki bo jing record kumne ki ong mar sen sedang ke kam yelap ki ong u Jisu do ong to kela ke bemut na bagi himau blai kelajan piti belai kalong kumne belai don kam manilap kumne syapang namar kajat ben riu jiu borok kewe re kajat ben riu ke ba ap ye ke himau blai bad hagur kom perkat jong gi jiu ke himau blai kam dei ke bedon sybeneng ke himau blai ke dei ke bawan na beneng syeni ke perthai bad kajat ben riu jiu ke ap ye ke ta ke hima u blai bakanwan hang ne khendo nagata ke daw ke gospel Markus kelano menungkong dekot bakat saw khasan kong Jisu usdang ke kam yalap hapo Galilea uda yalap syapang ke himau blai uda ong kapor bat ke ya kalong hajan to kela ke bemut na bagi himau blai kelajan tadi dekot bakat san so kren kumne syapang ke himau blai namar ke jat men ruju de ke jat men ruju ba ap ye ke himau blai bat hagur kom perkat jong gi jiu syapang ke himau blai bat kata kom berkat jengi syapang himau blai ke per ngi perkat syapang himau blai bakadai syelendet kilo bakadon syebeneng ki jiu ki perkat bagi himau blai ke hima jong ukonu debit kene ke jingi kai ke bajuat harai ke ke bashisha hagi jiu habaki ong ke himau blai ki klem perkat kumi perkat mengi Kristan ke badai ke hima ke basyelendet kilo hagar kom perkat jong jiu bagi perkat pang himau blai ki perkat pang ke hima jong usim ubawan na kalan jong debit bagi jat men ruju baro dagi spa snem ka ap ya kata ke hima jong usim debit kabla dono na dogi kitab usim bo blai ulak kular ho debit bo on ai ho kon jong u ya ke hima jong u bat kalong ke hima ka bonam kut lanoro bat ke kijiu ke kane ke kom perkat syapang ke hima jong debit gade ta ke hima jong u kono blai ngan pen ipi ni ke Bible bangam syukran turmur ngin pulih ke gospel jong Yohanes kalanong ke benungkong ke dukot ke basau po khandai Nathaniel habo kendo yo Jisu kene gede jing sedang haga por bo Jisu sedang ye kam jing sikri jong o bat marsen sedang Nathaniel u kendo yo Jisu baru ong yo Jisu kumne ong ko rabi melong kon jong blai melong us em jong gi Israel ngini petang artli gini ki kenten melong kon blai number 1 bar melong usim jong Israel kapamut hagi jiu ukon jong blai hagur kom berkat jong jiu ukon jong blai udai usim jong Israel bar hagi jiu usim jong Israel udai uta usim uban wan na kalan jong debit hello kumta kahima jong ukon blai hagi jiu kedai ke hima jong usim ki Israel nganong biang usim ki Israel hagur kom berkat jong jiu unde uta uban wan na kalan jong debit so ude briu bat ki jiu ki pendon kam ye negi kenten ude khonu briu bat kene ki kenten khonu briu hagi jiu ki sngoto baka thau yo uta usim jong Israel uban sawan jeng berthai hagi jiu habaki ong khonu briu ki perkat baudai uta khonu blai uban sawan jeng berthai kata kadai gor kom perkat jong jiu hag spa stem ke benukong haga por jong Jisu ngan pen ibiang pi na Bible ke gospel Yohanes kalanong ke bakhat a ngan pen ipi ke kenting ke konsep khonu blai ke jingmut khonu briu ke jingmut khonu briu hagi jiu ke thau yo ta o Messiah
ka thau chapang tau khonu blei uban sawan je perthei ka thau chapang tau em gi Israel uban sawan je perthei hagi jiu ki berkat kumne utau khonu breu ude utau Mesaya ude utau Chris ude utau em jong Israel ude utau khonu blei ta ga de gor kom ngej jong gi jiu kom berkat jong ki abo jisu wan perthei wan je perthei u yelap bohi kai upen khia ule kamba kimut ba ude uta u khonu breu u ba ki ju ya ap baro shi jing em ba habo ne jisu wan ba ki perkat ba ude ne thara ta khonu breu u ba de Chris u ba de em jong Israel ba ha kom berkat jong ki u ta de u khonu breu nda habo wan je perthei de ban yap namar de us em jong Israel u ba wan ga lan jong de bet namar bleu ong de bet ngan ai ga khet hau khon jome ba ga khet ju kanum kut la no ro bat ki perkat bo ta khon jong de bet unam yap un yai sa boro sirta kum ta habo jisuwan je berthai u ya lap shapang ga himau blai bat ki ngej ba de une tharai ki dang perkat ba de une thara ta khon breu u bangi ap boro se jing im u banam yap shu ta mars ki perkat kum ta jisu ti bagi perkat kum ta boro ong kum ne hagala nong bakat aru yones ke dekon ke balai po lai balai besar ni polisian lai po ar jisu ong kumne ba ladala kentiu yang ana khando ngan walam yiki bru shelade u ong yekene bo kran japang ke jinyap ke bakumno ude ban yap kemut kumne u ong on pen kentiu yang na ga khando kene gitin on pen kentiu na ga khando ke thau chang ke jinyap bat ki jiu ki habau jisu krani gini ginten o ong nda lapan kentiu nga ki sngo tho bo kran chpang jing yap ka bakum no de ban yap marsen ong jisu on pen kentiu nga u khonu breu mo gi jiu ki sngo tho bo on sa pan yap yo ta marsen ong gumta ka thola bla ko ukran ye kene bo ukran chpang ka jing yap ka bakum no de ban yap snga ba ki jiu ki basnga yo ki perkhat bo de ne ta khonu breu ubanam yap show ude Chris ude khon jong debit ubawan alan jong debit ude news em Israel ki berkat kumta marsen kren jisu pang ke jiap bagi ong kumne thola besau ki brio namar kata ki ong ngiyo sngopat na testament berim ba uta u Chris u yaisa junam meme ong uta khon brio on pen kentiu yu u ai u ne khon brio sebab ki jiu ki sngo tho bo jisu ude uta khon brio u jisu ude uta us em jong Israel ki jiu ki berkat kumta ki yo i jisu ba ki mu bo de uta bat ki ngej bo nu khon breu onam yap sho ro jisu kran chpang ge ya bo on pen kentiu yang mars ong tan pen kentiu yang ki jiu ken di threat ki ong ngi ngej na ga testament brem ba ga testament brem ko ong nda bo ta khon breu wan ching ne perthai onam yap namar un de uta us em jong Israel kumta ki kendi threat habo jisu kren uang ngade khon breu tangbangan yap ki ania ki ong ngi pat ngilap naga testament berim ngi pat ngilap naga kot niam jongi ke bade ke testament berim jongi Kristan nado Genesis do Malaki ki ong nado Genesis do Malaki ngilap baga jingtho nda baga kren chpang ta khon breu uta khon breu unum dei ban yap ngi ngej ba me de khon breu me pat me kren chpang ta ke yap u ei par ta khon breu u ban sawan jene perthai namar ngi ngi jiu ngi nda ba khon breu wan je perthai de ban yap u ei par ta khon breu phi ge ta ga de kom perkhat jongi jiu so habo wan ji u jisu je perthai u yelap chpang ke hima oble habau jisu yelap chpang ke hima oble u yelap chpang ke hima jong khon u debet ngan pani biang phi ni pule biang ye to go jo go khot ha ga gospel yonis kono manu kong khot ka ba lai pho asaw khandai u Nathaniel u kendo u jisu ro rabi menta ngai ba mede u khonu blai mede us aim jong Israel so hagi jiu u khonu blai u de us aim jong Israel but hagi jiu us aim jong Israel u de ta ba wan na kalan jong debit u bode u briu tangba walau de makna u khonu walau de makna u bawan u bode u briu wan na kalan jong debit de ban yap u di aisa junam phi ki jiu ki ap ye himau blai baro she jing em
Bat ki ap lanu kanwan. Bat ki jiu ki berkat kumni automatik ndah bagi hima boleh kawan. Kini ya rong baro ki jiu kini rong automatik siya kanagi hima. Naga taga daw ki kiliyo jisu ki ongko kan rat lanu ka taga hima boleh kanwan. Ki kiliyo jisu ya gini ki kinte. Haga gospel Lukas kalau nong bakat pra tangan dapat. Lenong bakat pra ki kiliyo jisu ini dekat. Kedekot lenong bakat pra lenong ba sorry ngan dapat syua. Saya gedan gitu. Ya syabanga ke banang wat. Oh sorry, ngawat no weipat. Kikiliu Jisu haga gospel Lukas kalau nak bakhanyo ke dekot ke ba arpo. Lanu ke hima ublei kanwan. Tiulu juba buluong ke hima ublei kamwan da ke ba pila ban yoi. Kanwan da ke ba piong hakmi hang ni. Dan ni hakmi hang tai. Kalawan. Hakmi ngong pi ke hima ublei ke don hapadeng jompi. Dan ni hima ublei ke don hapo jompi. Ki jiu berkat habagi berkat pang hima ublei ki berkat pang to ke hima jong kono debet wan ak lain debet. Kabalong kenjado. Kabalong ke political power kepada ke bor politics. Hagi jiu ki berkat ya ke hima ublei ke hima ublei ke wan ak lain jong debet kepada ke bor politics. Kepada ke hima politics. Ngakren ngapanon kami tin politics begini sengoto namar mentang lai sengoto kai ke politics ta ki perkhat kumne bagadai ke kenja politics ke bekenja do hare jisu usnoto da ku wai pat chapang hima blai wong ge hima blai kam wan da ke ba phila ban pej da ke bekenja do hage wai pat gihtin jisu betai wong ge hima blai kam dai bekenja do ke ba phila ban yu ide khmat phila ban khta da khti ke hima blai kam dai ke bekenja do wang kumne ke himau blei ke don apa deng jopi kamwan dak bapila ban yoi so gur berkat jong jiu pang himau blei ke de to ke bakan jadok wan dak lain debet kat bagi hima jong blei kat kumu jisu ke de ke hima ke bomla yoi de khmat bakan jadok tangba kadai ban wan on jisu kadai ban wan menta wang kumne to kala ke bamut na bagi himau blei kalajan ke bamut kumne tu kelai gor kom perkat jong pi kini khtin kela bemut kawan naga khtin original namar haga bible khasi ni ong kela bemut hanre haga khtin original uji su khlem kren khtin khasi uji su kren da khtin jong uhi ke ga hebrew aramaic ukren da aramaic let's say but habu nong tho ia habagi non tho gi tho ia ge gospel Matius Markus Lukas Yohanes ki tho de khtin Greek but habaki record ia kini gi contain gi bo Jisu ilap ki record de khtin Greek but ge khtin Greek hagbe debat kini gi contain kelah bamut kede ge meta nous to kelah ke bamut ke khtin meta ke mut kelah nous ke kren chpang de jimut jiberkhat. So, habaga Bible ko ang to kela ke bemut kamut batu sengek bani dikiat. Sengek bani lepop. Wala da kata don lo jong. Harege kentin metanous le kela bemut ke de gor kom pen kela ya gor kom perkhat. Kum ta bo Jisu ang to kela ke bemut mur ong kumne. To kela ya gor kom perkhat. To pen kela ya jimut jiberkhat jompi. Baga himau blei kam de ke bawan da ke ba piyoi. Ke himau blei kawan daga ba pimla ban yoi pi mut baga himau blei gade kumta hare skap na tu pi ke himau blei kade da kumoi pat ni gade continue Jisu to kala ke mut kumur Jisu ong kumne kala igor kom perkat jo pi wat mut baga himau blei kan wan daga ba pila ban yoi to pen kala igor kom perkat jo pi baga himau blei kan wan menta ngan wan ra ka hang ne kundo hare ka khlam wan daga ba pila ban yoi na baga hima ublei ka don hapdeng jo pi kemudian Jisu wan ra ega hima bleh ne khando tang ba ki jiu kim yo i ka namar ki de gi bri bakan jado harega hima bleh ge ku ke ge bakan jaman se ba ki jiu kim yo i eg hima bleh
namar kadai ke bekerja mesim bagi ap si ap lanu tau Krisnuan lanu tau Messiah wan lanu tau sim jegi Israel wan lanu tau khonu blain wan lanu tau khonu briun wan ki ap si ap you war hado menta ki ap hado Jisu la wan arajar snem mansho arajar snem mansho ngi pertai wan ra eg himau blai shini ke pertai bagi jiu kimyo i bakalawan tu kelai ke pemut syapang ke himau blai kita kadai ke jinglap jong Jisu pi ke jiu pi perkan bagi himau blai kan wan nagalan jong debit kepada ke kerja bor politics kadai ke himau politics Jisu ong sangam ngai tu pi kelai ke kom berkat je pi himau blai kam dai kata ke himau blai kadai ke e ba kerja man sim ke ba phimla ban yo i de khmat ke ba phimla ban khta de khti kam dai ke ba kerja do so sangap ngan keren ngan yelap yang ngan hikai bang kum ni ngan puli bang niktin Jisu ong dedo kata por ong kap kaya kala poi bakala long mentaken to kala ka mamut kaya kala dap barong kala ye gor kom perkat bag himau blai kala jan haga por bu Jisu ong ini genten u ong iki haga arsne menshwa bat kamde sepangge ke hima ka ban sawan la shala jisni kedai hima ka wala debwan bo Jisu wan ra sini pertai daga jingwan jo daga jinya baga jimi parjo ngan pen ipi naga Bible baga taga hima ublay kala deb wan ngini pek naga kam jongi apostol hagunong baar kene daga jinglap jong Petros sepang ga jimi par jong Jisu bad bo Petros jilap sepang ga jimi par jong Jisu ong kumne une Jisu no Nazaret udeu tau Chris ublay pelong u Chris bar try but ula pensyong yu ha ka khet u David junom kam apostol kala nong baat ngini pulei khot ka balaipo u David u long unong tulpa u tip bo blay daga jing smai u do smai ha u boru ong nau so jong ka sangka ju kat bakum gado un pen mi pat yo Chris ban shong haga keju un penmi un sei yo tau Chris ban shong haga keju kemudian David ukuran Jepang u Chris u ban sami naga sengka jong u kat bakum gedo u Chris dei u wan naga lanjong David naga sengka jong David but u David u ong u blay un sepenmi ya u Chris u ban seshong haga ket jonga baru Petros u ilap yini kentin jo David u ong utau Chris ubuwan naga lanjong David ubuwan naga sengka jong David udai Jisu nong Nazaret uba pipen yap mana kene hari boleh lu pemipad yu baru lu pelong yu Chris baru try tak ada ikut live kau nriu so meno u Chris u syong haga kedu David men bau pemipad yu naga jiyap kata ke konteks jong ini ki dekat boro haba pipuli ke kam apostol nang ba arpin lab Petrus u yelap sepang Chris boru ong en onam ino e mensim jong u hedes jong me hedes onam sha e do jome ban shem ye bapot naba u blay un sepemipat yo tau Chris na ke jingyap ban pensyong yu haga khet u David junom ban u blay lu pulong u Chris ber trai ke jimi paju so ke himau blay kat kum ke Bible kedai ke hima jong tau khunu David ubuwan naga lanjung David tang bakam dei ke bekerja do kedai ke bekerja mensim kata kedai ke baya divide ke baya pia bat kurkum sotho jong jiu bat kurkum sotho jong Jisu sepang himau blay ke himau blay kat kum jiu kedai ke bekerja do ke bakila ban yo i ubuwan ke sengkau David kat bekum gedo hare ke himau blay ke buwan ke kum Jisu ke kurkum sotho jong blay kedai ke hima ke bekerja mensim kedai ke hima ke bomla yo i de khmat ke bomla ban teba de khti ban uji sula shong hagata ke hima jo blai meno shong ta hima blai haga jing mi pat na ke bayap u Petros ong u jis u blai u pen shong yo Chris haga khet u David ha ka jing mi pat na ke bayap so jisu la shong ha ga khet u David u Jisu la yo pateng ita ke khedo David tambah kam ke khedo David ke bekerja do ke keren sepang e bekerja mesim ke menta mangabat mepi baro ke bang Jisu ngila ya rung syagata ke hima
baru Paul ong lapan kenria ingi nag hima jong jingdom Kolosai long benung kon khot khat lai Paul ong lapan kenria ingi nag hima jong jingdom shage hima jong jing sha khon be I chau blai so ngila rung shage ta ga hima jong khon blai mano man bangila ngai ngila rung shata so ge hima blai hagi jiu kamde kum mangi perkhat swi ge jing pen em ga kum ge jiu ge perkhat kum ne kene de ji kai ge jrong ji sha ki jiu kim jungai ndah ba ki yap ki ne le chabeneng kum mangi ngai mangi kristan ki jiu ki ngai ndah ba upriu yap uyo thia ge ji yap baru ap ge hima blai no kanwan bat ndah ba ga tak hima blai kanwan ki ne mi pat na ge jing yap bat ki ne rung shage tak hima ki to ge be yap ki ne rung shi hima ki to ge bedang im ki ne rung shage hima blai ka bonwan Henry Sengap Mangi ki kristan nginget nda bangi yap ngine le chalendet kil o kam sem jigen her seta kata kam de jingi kai haga kot niam jangi jiu ba ki jiu kum jutip ba kalongum ta ka jing pen im hagi jiu ka de ka jing rung shega ta ga hima ka ban sawan kalau kum juro yangi ka jing pen im ka de ka jing rung jongi shega ta ga hima tamba kam de ka ta ga hima ka kum ku jong jiu ka de hima ka bo wan ra do jisu ka ba kan jam sem ka ba mlaban yo I ka ba ngingi rung haga jing nge da ga jing nge ha ba ngingi ho kono blai so ngla rung menta sita ka hima blai ka de ta ka ba menta ka ba lawan shing ne ka perthai ka ne de jing dua jong jisu ki sanran ki ong hui kai ngi kum no ban doai no jisu ong ha ba pi doai ong kum ne ko khpa jingi ba beneng long ba khoi ke kerteng jome wan ga hima jome tat ha khando kumbah beneng wan ge hima jome khando kumbah beneng de jisu ba yalam ngi sanran kum wan doi udwai ong long ge hima wan ge hima jome khando kumbah beneng ba de jisu bu sungo tho ba kala de wan ha ga jing mi pat jong na ke ba yaw baru la de shong ha ga khet jong de bet ula shong ha ga khet de bet man ta ka ta de hima ble so to kala ye gur kom perkhat jongi ba ge hima ble ha ga por jong jisu ong ka hima blai kala jan namar umpat chem la yap umpat chem la mi pat hare menta kam dei show to kala pa mun namar hima blai kala jan menta kala ngom ne to kala ye gor kom perkhat jopi na ba hima blai kala de wan hima blai kala wan mano ga wan man ba yo chris lapan mi pat nagi ba yaw bagat ushong haga hima jong kon de ben ude kon blai ude sim jong Israel ude Messiah ude chris ude kon ubriu uba shong haga kedo de bit junom ngin sapteng